tražimo. Radoznale, ambiciozne, komunikativne, talentovane, one koji žele da se razvijaju, koji žele da se edukuju, koji žele da budu deo banke budućnosti. Ja imam pravu priliku, a sada je imaš i ti. Tražimo mlade ljude koji žele da nauče kako se analiziraju rizici. I kako se njima upravlja. Kako brinemo o klijentima. Poljoprivrednicima. Malim i srednjim preduzećima. Kako da sarađujemo sa velikim kompanijama. Tražimo mlade ljude koji žele da saznaju kako se razvijaju proizvodi kao i digitalni procesi za naše klijente. I kako kreiramo najbolje proizvode za naše privrednike. Kako se gradi banka budućnosti? Kako je pozicioniramo na tržištu. I kako da najbolje brinemo o našim kolegama. Prijavi se jer Mi proveravamo da li su klijenti spremni za sledeći veliki korak. Naučit ćeš kako se štiti poslovanje banke. Mi pružamo podršku odvažnima. Bićeš deo tima koji upravlja programom transformacije cijele banke. Mi smo oslonac za najveće projekte na našem tržištu. Jer ćeš naučiti da prepoznaš potencijal klijenata. Mi pratimo puls naše privrede. Mi smo sinergija analitičnosti, inovativnosti i biznisa. Mi radimo sa najvažnijim klijentima naše banke, sa našim kolegama. I znamo da komuniciramo na pravi način. I sve to u skladu sa najvišim etičkim standardima.